laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin waliyi salihin alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa tatibu al-awqat. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه جلسة نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، نريد أن نتذاكر فيها حول هذه النقاط التي تأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. فالجلسة متضمنة لأجوبة من أسئلة وجهت وطلب منها الإجابة، فلهذا أسمينا هذه الجلسة بهذا العنوان: الجواب المنير لمن أنار الله قلبه. ونسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا، وكما نسأله جل وعلا أن ينور لنا قبورنا وأن ينور لنا حياتنا، إنه جل وعلا يتولى هداية عباده. هري أن يتي الله تبارك وتعالى تawata ko yettugol mongol nemaji ɗin woni ko timmata ko waɗi yettugol mongol no jeeya e nemaji ɗin e juuluɗen e nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓaawo maɓɓe hino eto jokkitagol batte maɓɓe ha ñande allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ko saati wono mawɓe makirta woni joomi merroni leydi e kammu. haray ɗum feƴƴi mi salmini on salminago ngo handuɗon, salminago julɗo wonande siɓɓe muɗum julɓe. iɗen yiɗi jangidude nde ɗo jonde nde suɓiɗen innugol aljawabul muniru liman anara allahu qalbah, woni ko jaabawol hentingol jalbungol wonande on mo allahu on hentini jalbini ɓernde muɗum nden. iɗen toro allahu tabaraka wa ta'ala nde o hentinanta en o jalbinana en ɓerɗe meɗen ɗen, o hentinana en o jalbinana en kaburu meɗen ngun ñande tawoyɗen mo, o hentinana en o jalbinana en ka dow ƴangal sirate yawtugol yahaka aljanna bi mannihi wa bi karami. aray si ɗum ɗon feƴƴi, aray nde ɗo jonde fayda ko nde batte jonde kadi ko ɗum sen yiɗande innude radd en yiɗunde innude jawab. waɗi neɗɗo si yewtiday e neɗɗo mo hawti finde no gasa hara ko ɓe lurri ko faamu ko jawabu ɓuri moƴƴude hakkunde maɓɓe wona radd. si tawi no yimɓe serti finde e faamu, ko heewi kon ko raddu wonata hakkunde maɓɓe, ko waɗi ɗon haray ko artirgol, amma ɗa ko wurtangol tun. ko ɗum si wiɗen nde aljawabul munir liman anara allahu qalbahu jalla wa ala. haray nde ɗo jonde ko siɗɗo gooto jooɗi heɗiti yewtere nde wannoɗen ɗo batte yewtere nde docteur Mouhammadou Wuri Bari hafidahullahu ta'ala wa ra'ah, nde ɓe senino Dakar ɗo ɓe waɗi nokku wiyeteɗo Dalifort, ɓe landa fi ko wiyete al intikhabat wal mudaharat, woni votugol fi laamu ko fokkiti ɗo e waɗugol mudaharatu ko yimɓe on yaltude holla mettendeji muɗum kon non darande julɗoy ɗum ɓe jaabi e muɗum ko ɓe faami kon e sukaɓe ɓen immi sattini ɗum waɗi raddu on tawi hino ɓoyli, raddu on hino muusi e dow mawɓe ɓen ko mawɓe meɗen ka duuɓi, ko mawɓe meɗen ka diina, ko mawɓe meɗen ka gandal. haray nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe addi diina yottinani en, ɓe maaki laysa minna man lam yarham saghirana
wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu ɓe maki jeyaka e amen kala janomo yurminta paykun e kala paykun kun teddinta mawɗo e kala mo andanta gando haqqe muɗum ɗo koye nelaɗo on iwri haray tawi landike waɗugol yewtere ɗum wona difa'an an irdi cheikh hafidahullahu ta'ala tawi ko henjugol e teddungal maɓɓe ngal e watangal boykite hara hiɗen renti hiɗen waawi henjude innuɗen yewtere nde faala ɗen yo sukaɓɓen faamu ɗon wi'uɗen nde harriru qabla an tuqarriru ayyuhal ihwa ete seɗon piiji ɗin siiwonɗi haa ɗi laaɓa si eto ɗon ñinnugol ɗi nden yewtere nde yalti sukaɓɓen hendi nde heɗitiinde woodi gooto e maɓɓe waɗuɗo jawab raddo e muɗum toɓɓe ɗo yewti ɗen hiɗe juuti e nder komi heɗiti kon telen minute 50 e ko fawi seeɗa mi hocci e nder muɗum toɓɓe noogay ɗe mi yiɗata wattindemo kanko hakkil e mu'um ko waɗi men fof komin taalibaɓe wonɓe etanade ɗaɓɓugol gandal ɗen toɓɓe min e makko e kala wawɗo no wa'i faami ngu o faami e kala wawɗo no mi wa'i faamu ngu mi faami ɓayi min lurra men fof ko ka sunna men faala kono haray no woodi no gasa woɓɓe faamuɓe kaari alaka sunna jon noon ɗe ɗo toɓɓe noogay ɓayri ko raddo o woni kala heɗitiiɗo yewtere nden si tawi kono mi heɗori noon en yewtuno ka fuɗɗorde laawol yewtere men harriru qabla an tuqarriru ayyuhal ihwa wiwɗen hiɗen wowla konngol ngol yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe yawtuɓe neɓaali cheikhul albaniyu rahimahullah ɓe makata da'iman hakkunde maɓɓe ɓe pooɗonirta ɓe innay ana la unkiru ala man yukhalifuni wa yunkiru alayya bi muqtada dalil walakin unkiru ala man yukhalifuni wa yunkiru alayya bi muqtada al hawa ɓe makay min mi mettinta mi sattinta fii ko goɗɗo lundotola rutta e dow an si tawi ko e dalil o mahoto o waɗa ɗum kono noon mi jaɓata mi mettinay mi ruttay kala dariɗo wi'i ruttay goonga mo mi wowli on wondude e dalil hara ko faamu makko ngun o wattata dalil ɗum ɗon mi jaɓata ɗum en yewtuno sukaɓe wiwɗen hiɗen tanƴini kaɓe waɗi raddu fi'li yewtere nden ko waɗi fulɓe fuu tawo andidiri yangidirta ɓe wi'ay kadi wowɗo yahude mettana ɓorande ɗen andi en waɗano yewtere nden fii wata nde waɗe radd kono ko yiɗuno ɗon koye nde waɗire radd bi ilmin hara koye gandal mahoto si en heɗi ka yewtere suka on gila ka o fuɗɗi haa ka yewtere nden gasi si tawi zakira an on faamu an ngun ɗaynalilan mi nanali ton inde deftere ka o sappi hootu ndaara ko mi wi'uma ɗo ko ɓayle konngol makko ngol wonata dalil kono noon ɓayri o wi'i o laaɓan reedu o faala ko ruttugol meere on yewtere nden hinde mari tanaqudatuji hinde mari tadarubatuji hinde firtodiri hinde piyodiri o yewti ka udditugol konngol makko ngol o wi'i oustad Al-Husayn ba Dakar hino waɗi yewtere tigiri waffaqahu llahu wa raddahu ila ma kana alayhi sabiqan ajaban ana lam ataghayyar few o wi woyo allahu on ɓeydu hawrindinde ustada Al-Husayn woyo allahu on ruttuɓe nattaɓe e ko ɓe wonno kon e mum atto hande mi yalaki ɗum yo allahu on dandan nattude lan e ko mi wonno kon atto hande mi toraki ɗum mi yalaki ɗum yo allahu on tabintinnan ko mi woni kon e mum hande o ɓeydan mi kawral e tabital e ɓeydari e ko mi woni kon e mum hande min miɗo andi ko mi wonno kon e mum atto hande on du'ama o feewa hay an yo allahu on dande nattude ko wonnoɗa atto hande ka subhanallahi alazim hadana allahu wa iyyaka yo allahu on hawto en fof peewal tabintinna en
kono hiɗon andi yewtere makko nden kaw faandiɗo wa raddahu llahu ila ma kana alayhi sabiqan wana e jahiliya ɓay o anda alhaali an no gasa attomi faamude sunna kaka sunna men fotti mi tanjini si men andiniri kono haray ko o faandi ko da'awa mo mi jogino on atto hande yomi hootu e on ɗon woni da'awa tashaddud wal jarhu war radd ɗum yo allah on dandu aden wonude ɗum yo allah on ɓorumo hay kankoye ɗum ittamoye ɗum ittugol bote tedduɗo haray almuhim min komi faala sappinande siɗɗo on ko faandiɗo kon ila ma kana alayhi sabiqan tigiri min e komi faami kon ni ɓayri ko ɗum wonde ngudditirde sukaɓen kamɓe tigiri hiɓe andi ngal lurral arngal hakkunde sukaɓe sunna ɓen hada amrun hadithun wa jadid ko hunde heyɗitunde heyre kadi hari nde ala hari yimɓe sunna sukaɓe sunna fo no woni gootu hari hakkunde maɓɓe eɓe wana sunna ɓen hari haala ko ɗon woni kono joni haala kan e ŋerme ɗen e raddu on e tajodiral e tikkodiral wongal hakkunde maɓɓe ngal ala hakkunde maɓɓe e heddiɓe ɓe si wana ɗum neɗɗo wiɗo ko neɗɗo sunna himo wuuri e leydi wi'etendi lagine hande ko nakiri himo renti ko wallugol sunna imminimo so wi'i tanƴini ɗen wona docteur mouhammadou wuuri bari waɗata fatwa haysi ɓe falji e fatwa on o ɗettana ɗum waktu ruttugol waɗugol radda yimɓe shi'a rafida hino tappa gabi tanji e nder ko nakiri hino waɗa kala ko faala hiɓe jooɗi hiɓe renti ɗum ka ɗum no jogodiri honto laaɓal reedu ngal woni haray tanƴini ɗen wallugol sunna on ko ɓuri moƴƴude e muɗum ko ɓorugol khilafu tadaddo on ɓay hakkunde men e rafida khilafuna tadad sen wi niɓɓi koye ɓe wi weeti sen wi jemmini ɓenna hentike sen wi jalbi ɓe wen niɓɓiti kano woni ka fottuɗen ala enen wonɓe ka nder sunnagaaɓen bindeje ɗen foppu hiɗen fotti e majje ko man haju no yaareten non ka noddugol yimɓe ɓe woni ko lurrude ɗum ɗo landaki si faɗiɗo rududuji kono ɓayri o wi'i ko jonnuɗo mo yewtere nden o yewti yo on jonnanan ɗi yewtereji ɗe lande ɗe o landi ɗo mi jaabomo on ɗon jaɓali ɗum ɗon o waɗi joni alanan yomi hendo mi jaabotomo ɗi lande ɗen hiɗe laaɓi kono noon yo andu tun fulɓe fuu tawi ñawore no wawa biscuit naka eɓɓuɗa ɗon helata hiɗa jogo ha eɓɓa inna yo helu helaka nder jungo ga hara naka tamuɗa ɗon helata almuhim ɓe wi talibul ilm hino jeeya e maɓɓe imam ibne abdilbar si tawi himo andi e imam khatibul baghdadi ka deftere maɓɓe alfaqih walmutafaqih lilkhatib albaghdadi e imam ibne abdilbar ka deftere maɓɓe jami'u bayani l ilmi wa fadlihi ɓe maakino jeeya e ko hollata taalibajo ma ɗum ganno hino e sawaba si tawi himo hakkunde ɓurɓe mo hiɓe ñinnimo hiɓe sembinimo wana himo hakkunde ɓe o ɓuri si tawi imamu malik maaki imamu daril hijra ɓe maaki ɓe jooɗaaki madina ɓe suusi wadde fatwa ɓe janna haa seedaniiɓe e nder madina karamokoɓe capanɗe jeeɗiɗo ɓurɓe ɓe ɓen seedaniiɓe ɓe haani jannude ɓe waɗa fatwa si ɓe jooɗii ɓe waɗi ɗum aray ɗo ala sabilil misal min wona sukaaɓe goreeɓe an ɓen kad bindi goreeɓe an ka duuɓi ɓe mi dogidata min wona ɓen mbi ɗaɓɓirta andugol silan e sawaba ma mi ala e sawaba ko waɗi mo anda sawaba wawatama yiyatade fi sawaba min mi humpaka ko talabatul ilm e talibaɓe wakkilantoɓe hoore mum jogiiɓe hamasa mo anda ha honto fokkiti tawata ko ɓen innatanmi ka wonɗa ɗo ko sawaba la sawabu mo mi hato jinni on
ko karamokoɓe janguɓe haa towi qirrita gandal mum ka qirritete ton si ɓen wi'i ɗo on no feewiri ni haray tamawno sembi ɗon no feewi kono sahibu usuli thalatha 40 hadis umdatil ahkam siko oɗo habbiɗa yo wi'e anta ala sawabin haray haɗen ɗon haray feewaali ka haray almuhim ko faalaten sappinde ɓayri allah subhanahu wa taala waɗi oɗo da'wa wonaɗo waɗede hande na suuɗiɗo tawi kadi allah subhanahu wa taala waɗi sukaɓen mi faalaɓe faamu min si tawi mi ala e sawaba e da'wa on tan ini no woodi wowlanoɓe on tigi ɗum ɓayɓen ɓe hana joɗade bonnowo maydanu da'wa on jinda bonna ɓe deƴƴa sukaɓen no andi hayɓe aybinino ɗum ɓe sabotino ɗum ko wonata ɗo ha hitande si tippama yalta waɗa jawla da'wiya hakkunde siɓɓe ɓattiɓe ɓen ɓenni wo ɗum ko manhaju tablighi non ɓayri mo añima wi'a gite maɗen no luuɓi yaltugol ya nodda yimɓe ɓen andin tinna ɓe woni tablighi awa joni ko hongol hisi hara koye ɓe faamu ɓayri miɗo andi sukaɓen no andi jawlaji ɗi on ti waɗata ɗin jomi men no seedi allahu taala shahid ala ma aqul mi tippaki e leydi ha hande mi suuɗi karamokoɓe ɓen ɗon ha hande mi tippaki e leydi mi waɗi da'wa e leydi ndin hara karamokoɓen jaɓali men yaada si ɓe dartike mi waɗata ɗum kamɓe hiɓe wuuri ɓe mi wolta ɗo fi muɗum ɓen fof hiɓe andi komi woni wolude ɗo kon si yottike ɓe komi wowli kon tawi wana goonga yoɓe feññinan mofte ɗen ko fenade si en fuɗɗori Dakar ɗo ka on ti jooɗi joni no dambede wiɗo Alhusain wo fayda fiya hetto faamude ko hombo ko wigol Dakar ɗo andama on ti woni ɗo joni ka wonɗen ɗo ina jeeya ka fulɓe fuuta taskaɓe gandal mum ɗo nanoɓe haala ko on ti wowlata ɗo gandi ko ɗum minnuno sukaɓe mi jaɓantaɓe taƴugol ɗo konguɗi naɓa jonnoya karamokoɓe arabuɓe misra wi'a miɗo wowli faljere karamokoɓe wa maɓɓe no jooɗi ɗo nanoɓe haala an kam ɓe wowlaali ɓen waɗa raddu ɗum jam waalo tallo si ɓe waɗi raddu mi waɗay ɓe raddu ko waɗi ɓe anda ko pullo fuuta on ɗettude haala pulat wattana neɗɗo on arabu wowlanamo ko o faala kon o faama ko oya wowli kon o maha ɗon haala fulɓe fuuta karamokoɓe no kamin ga si tawi da'wa on no mari halal no bonnude ɓe mari haqqe noddugollan wowlanala simi jaɓata ɓe mari haqqe wowlugol wi'ata on heɗo kaari mo bonnude ka kon no mi watta ɓe si ɓe waɗi ɗum hay fus joni Dakar ɗo fuɗɗoren ɓe buy andi e fulɓe fuuta hande docteur Mouhammad Tahir hafidahullahu ta'ala ɗo ko enen jooɗodi e maɓɓe ɗo gila ɓe iwti jangugol ɓe arti Dakar ɗo en ngala sertude e maɓɓe ɓe ari ɗo ɓe udditi duɗal deftere maraqi Saoud ko menen fof uddituno jangugol nde kamɓe janni men de Dakar ɗo ka duɗal maɓɓe ka juulirde ka école on woni to nde ɓe hewtiti hino jeeyano ko ɓe attilan waɗande Dakar ɗo noddugollan haa mi hewta ka maɓɓe okkanmi nde deftere maɓɓe nde ɓe waɗiri takharruju magistrat ɓe wi Alhusain mi okkima nde deftere ndaarunde la Allah ka tastafidu minhu ɓe wattaninmi ɗon kadi si a yii ton goɗɗum ko haton jinni wattitugol haɗata ara hollalan minni mi ndarirtande ɗum kandi rewi ɗon min mi siwa hewtude ndartugol ko ɓen wi yo feƴƴu ɓe wi ami okkima nde on yiide ara'ul imami ibni al-waziri al-usuliya min khilali kitabihi al-awasimu wal qawasim jam'an wa dirasatan tele yahay ɗum ɗeri temeɗɗe jeeɗiɗi joni si tawi ɓe ɗo talibaɓe wata wadde sifa ɗum ɗo si ɓeɗo wi'i e himmi okkima wallitor hiɓe renti on ti no jannude no waajade ɓe innali waɗirni ɓe innali ta waɗirni harayna talibajo sahibu usulu salasa on ti heɓi habbiyo yeeto ko ni waɗirta ta waɗirni kalamuhu farihun konngol makko nako wattante hakkil si feƴƴi docteur Mouhammad Tahir ɓeɗo ko karamokoɓe men molanaɓe kadi docteur Aboubakir Ba
jooɗiiɓe Dakar ɗo jeyaaɓe pita ka wiyetee Burwal Tappe kamɓe kadi nde deftere maɓɓe ɗo ma yahtalifu fihi lhukmu bilqillati wal kasra jam'an wa dirasatan fil ibadat nde ɗo ko ton ko Madina ton min mi henndinde ka jamia islamiya jamia abimana maktaba jamia on ko ɗon mi soodinde nde mi soodinde ɗon 2011 ɓe arti ɗo mi holluno ɓe nde ɓenni holno mi heɓiri nde hari nde metti heɓude ton minni ko ɗon mi tawi nuska gooto mi soodi mo ɓe sembini ɓe inni yo onti ndaaru nde bisimillahi no gasa onti nafitoray o onti yahay ka maɓɓe hay ka onti waɗi accident on ɗo ɓe foppuɓe arno min yiiday ka min yiidi wo ɓe andilan wadde da'awa on ɓe wiya allan wattirni waɗirɗo accu ɗum ɗo ta waɗu ɗum ɗo min mi habbaki fiinotoɗo ka holla tanmi ko ɓen ɗon yi'aali ka ɗum no mar nafoore on ɗum ɓen yiyata ko ɓeeɗa yi'aali maydanu da'awa on ko ɓeeɗa janngoy ha arti accira yo hollu yimɓe ɓen ɓe taalibaɓe wonɓe sonkude ɗo ko jeyaɓe holleteɓe ɓen sa habbike noon bunɗo e ɗo e haray koye gayɗe fokkituɗa haray cheikh aboubacry docteur aboubacry hafidahullah ɓeɗo kadi ko enen wondi Dakar ɗo si tawi ɓe maaki goɗɗum e ɗum en nanay ɓe wowlay kadi ɓay ɓe hulata kono noon nde sey iwɗen ɗo yahuɗen Bisawo ka capital Bisawo en tawno toon docteur Ibrahima Tanu ko kulliyatu al usul ɓe jangi ɓen ka onti yeeto waɗugol da'awa on kami hewti haa mi iwi ton min sertaliyel komi wiye Bisawo ko waɗugol da'awa kami waɗi wo ko kamɓe watta taliq ma waɗa muqaddima si mi hewti kadi min jooɗoto min yewta atto fuɗɗede si da'awa on gasi lan waynitade min jooɗoto mi landoɓe mi inna docteur cheikh ene halale heɓaki e da'awa on gaa woodali komi bonni e da'awa on gaa ɓay mi yahay woni ɓenna hi ɓe maka wallahi ana usajji'uka ala min walika no wonɗa naɓirde no joni si tawi ɓeɗo janngoyɓe arti balka mi atti mi yaade ka suudu maɓɓe ko ɓe attilan waɗande ko ɗettugol nde deftere ɗo okkala rawhun wa rayhan sharhu riyadi salihin ɓenni mi okkima nde ɗo telen ɗiri temeɗɗe 6 mi wallini ɓe yaltini deftere nde ɓe waɗiri doctorat nden ɓe jonni mi ɓenni Alhuseyni ndaranin nde deftere gonnu yiwɗa toon ɓenni mi daranta on deftere so newni noon yomi yurno mi ndaara no windirɗon noon awa kono min mi ala haqqe ndaarugol ko winduɗon si mi yiitay ton goɗɗum ɓenni awa ndaaru ala ujala mi jangi muqaddima on mi yilti mi jangi fihras on mi weltorinde mi jonnitiɓe ɓe okkimmi nde ɗo min waddi da'awa on ton haa mi iwi ton ɓe ɗaɓɓiyoto e min rewu ngaabo haa min yalti lagine ɓe innallan a bonni ɗum ɗo a waɗi ɗum ɗo si sukam wi lan wo yo Allah on nattan e komi wonno kon e alama kana maɗa kuntu alayhi lam akun al yawma alayhi ay koye ma faljere nde mi wonno mi iwi e mayre mi ari e sawaba ma majjere nde mi wonno mi iwi e mayre mi ari e peewal taw torano lan hotugol ni ɗum hay kanko wata Allah on nattumo e sifa ɗum asla haray ko wano noon si en darti kadi wono docteur Mouhamadouri Bari ɓeɗo ɓe wonɗen yewtude fii mu'um min mi andita kam yehi Konakri bismi da'wa waɗugol da'wa si naami ɗaɓɓay ɗo to wolan haa ka galle maɓɓe min hiwrondira meɗen andidiri ɓe wernanmi ɓe teddinanmi ɓe yewtalan ko yowndiri e da'wa ɓe landolan alhaali Dakar ɓe humpitanmi ko fewndi ton ɓe wasiyolan ɓe suusinalan ɓe na wakkile ko no woni fayɓe ko no woni ka da'wa wakkile jange ɓeydon wakkilo ɗon haa hande ɓe innallanta waɗu ɗum ɗo ta waɗirni mi tippaki ko nakiri mi ronki yahude ka maɓɓe imma mi tawaɓe ma mi lutta ɓe joni si ɓeɗo yi aali ko taalibaɓe sahibu usulu salasa onti habborto yo hollu ɗum ko ɓeɗo yi aali e gandal si feƴƴi ɓen ɗo cheikh hafiz sow hafidahullahu ta'ala onti yehi ka maɓɓe lag Konakri ka galle maɓɓe lannata si ko suumaye mi yaari ton ko ɗon min huntoto min juula futuro min juula geƴe ɓe andi komin wolde ɗo kon si tawi ɓe tayna goonga yo ɓe wiw na goonga waɗaali min juula ɗon min juuli ɗon futuro min juuli ɗon geƴe suumayere ɓe immininmi ka radio maɓɓe mo ɓe ayni on o bonheur radio bonheur on ɓenni yomi yahu mi waɗoya ton yewtere mi yehi mi waɗoya ton yewtere ɓaawo geƴe 1 heure de temps
ɗum ɗo tuma mi womin wadday ɗum ɗon miɗo anndi ɓeeɗo no ɓuri o sababu ko sonkata ɗo anndude si ɓeeɗo tawi ka fottuɗon wo ko wakkilo waɗa ko wakkilo yaara yeeso ko goɗɗo goo mo jannga heɗitotoɗa arayna acci yi'o won a inni yo bunɗon ɗo ɓe a jonnimo leggal a on mbi gite maɗen ko non ɗum ko wana noon si en darti Oustaz Alhasana Sow nde deftere ɗo ko hitaande ka ɓe gaynine windude mi yehi ka maɓɓe ɗon hiwragol ɓe hokkimmine ɓenni ahi miɗo waɗi deftere mi hokkima nde ɗo yahu jannga sa yii ton mulahadatuji humpitanɗi mi wattitayɗi inni mi ala ko mi yi'a ton ɓenni awa ɗettu tum nde ɗo ɓe okkande mi sooda nde juuɗe maɓɓe e hinode kasfu haqiqati mudda salafiya wa huma anha munharifuna wa hizbiyun nde deftere nde ɓe windi nde sukaɓen huɓɓi yite haɓɓiti sagginay ɓe dow muɗum ɓay ɓe woli fi hizbiya wa salafiya joni si tawi ɓenɗon marɓe on ɗon mustawa si ɓe windi ɓe yi'ima ɓe foddinte e muɗum haray ɓe faala jonnudema ya majji yimɓe ɓe kono noon kande on tiimi ɗo yehi Sierra Leone laawol aranol ngol mi yehi ton ko nde wotere mi yehi ton ko jaɓɓinolam wernin mi dogide an e daawa on haa mi wi ton ko docteur Kula jooɗiɓe ton ɓe jannguɓe artiri Sierra Leone muhadara yer ko mi waɗi ton kon hiɓe tawa ko kamɓe wadduno ko kamɓe kadi mi nodduno menen ɗiɗo tun min ni cheikh ɓe makinam min ni miɗo yiɗi yon darot mi toro on wallito ɗon mi hara goɗɗo filmali fotali ka nder muhadara few wana min wana goɗɗo go ɓenni tamam ɗum wonay inchallah ɓay mi ari mi jooɗi ke ɓe ɗetti micro on ko ɓe atti hollitude ko ɓe waɗanoɓen ɗo yewtere nden Oustaz Alhuseynu Ba ɓe maaki ɓe yiɗa yo fote ɓe yiɗa yo filme no jeeya noon e haqqe julɗo e dow siɗɗo mum so hollima ko yiɗa acca ɗum ta goto waɗu on nani jama wi hi ɓe waɗi yewtere nden ha min gayni goɗɗo filmali fotali ɗen famude joni ɓeɗo ko karmokoɓe ndin ɗon leydi simi yalti toon ɓe wowlaali mi hewti ɓe wowlaali mi iwi toon ɓe nodditiɓe ni yomi artu komi woni heɓali waktu yahugol haray min mi humpaka o sababu ko janga ko sappinantanmi innama ana antadiru tawjihati ahlil ilm janguɓe ɓe si ɓe noddilam ɓe wi ɗum ɗo ta waɗu ha huwa dalil ko lumdiɗa kon ko ɗum ɗo ko ɗo hanɗa wonde ana musta'iddun li qabulihi bi qalbin munsharihin kono talibul ilm ka misli joɗo wiya ɗo na ɗum ɗo ɗum ɗo manhaji on ɗum ɗo na manhaji on hatta anta jahilun bil manhaj kayfa tadullu gayraka ala al manhaj mi jaɓata ɗum few si ɓe faami ko ɗum o wi'i min jooɗodike min yewti o tanƴini no mi jaɓay nasiha on mi jaɓata nasiha ana ko dalilo on mi jaɓata na nasiha ma on ko waɗi nasiha ma on ko faale ma wowluɗa na fam ɗum ɗon no serti noon e dalil on bal imam ibne hazmin al-zahiri rahimahullah ɓe maaki man nasaha bi sharti alqabuli minhu fa huwa zalimun kala laaɓanɗo goɗɗo reedu hara sharti on ko ma o jaɓa ko a toñuɗo sa laaɓani neɗɗo reedu ko jonnaɗa ko ya laaɓan mo na ɓe jokkita darta so jaɓi e so jaɓani ɓayna alanɗo na a waɗinowo ko wano noon sen artika men lagine fi mi faala sukaɓe yo faamu ko alladi kuntu alayhi walladi ana alayhi l'an ko kamɓe faami ɗum min mi yaali ɗum fiw nde mi ari pita mi iwi pita mi humpodire docteur makka hafidahullah mamum min hiwrodiri min nuno miɗo faala yaade mi hiwroɓe min baabi ziyarati ahlil ilm yaagol hiwro karamokoɓe ɓe weltori ɓe teddini ɓe inni yomi yahu mi yehi ɓay men hewti docteur makka hino seedi ɓe andi komi woni wolde ɗo kon si ɓe yeggitali kono jomum men kañum no seedi ɓay kanko o yeggitata ɓay mi hewti ka maɓɓe suka moɓe immini yo aranan on aranilam men hewti mi jooɗike tawi arali tawi ala ton ɓe ari ɓe tawilan min hiwrodiri mi andi ko kamɓe ni ɓe inni ko min woni Oustaz Alhuseyn min ni hi ɓe yaltini ɗon mawɓe mama soroɓe maɓɓe ɓe makanilan ɓe maaki ɓe ko addi ɓe ɗon ko ɓe andilan arde ɓe faalalan yi'ude hiɓe heɗiti sawtuji ɗi mi waɗi gila neeɓi hiɓe yiɗilan tun yi'ude
ɗum ko docteur makka holli lamɓe min hiwrodiri ɓe wi awa ko ɓeɗo wiyete Oustaz Alhuseyni ɓe wiyayno ɗon faala yiwde ɗon faala yiwde ɗon faala yiwde maɓɓe daarimi ha ɓe jiɓi tawsi ko min ɓe mana fanɗani ɓe ɓayri ɗum ɗon feƴƴi Allahu taala shahid ala ma aqul docteur makka no andi ɓe ɗetti téléphone maɓɓe on ɓe jonnilanmo mo ɓe notorto on ɓe inni Alhuseyn minni nam ɓe wi mi noddama mi jaabike lande ha mi wonki mi yiɗa ɗanninde téléphone o e hi kala landiɗo afti bima indaka bi dalil jaabo wallitolan jaɓanami jaabagol lande ha iwaɗo minni mi wata jaabade ko jaaboto ɗon mi wata jooɗade ka jooɗoto ɗon jaaboɗon ɓe ni no jeeya e teddingol goɗɗo waɗangol mo ko ɗaɓɓi no jeeya e teddingol siɗɗo waɗangol mo ko ɗaɓɓi mi torike ma waɗanan ɗum Allahu taala shahid ɓe jonni mi téléphone maɓɓe o simi fayali ɗiɗo tato noddanno ɗon landilal lande ɓe wi afti bima indak ta wi hayna makka so landike jaabu ko annduɗa ko ha mi iwi ɗon ɗum ɗon feƴƴi ɓe ɗettilan kamɓe tigiri ɓe wattidinme sukaɓe ɓe wi ndeññande ko kamɓe waɗoyayno muhadara ka radio mamu yomi yahu mi waɗana men min ni mi waɗa istidade ko hiwragol ɗon mi ari ɓenni simi waɗali ɗum ɗon haray hiwragol ngol no manki min ni mi eɓɓitali hunde ɓenni a manka ko wowla Alhuseyni lillahi yaw waɗoya mi yehi mi waɗoyi on muhadara ka radio mi arti min ni cheikh ko honnu yiwɗon ko yewtere nde eɓɓitaka ɓe wi si a eɓɓitino mi anda awa honno wa'ayno Allahu taala shahid ɓe wi ɓe makiri ni ɓayri kadi yoni men haldi men waalay ɗon ɓenni hakkunde futuro e geeƴe mi waɗan ɓe darsu wallahi ɓe jooɗi ka ley taabal ɓe joɗɗininmi ka jullere mi waɗani men darsu min ni mi watta ɗum ɓenni si mi waɗata ɗum haray ko min sali yo waɗe miɗo yaaduno e sukaɓe ɓen haray ɓe seedi ɓe andi ɗum ɗum waɗi marrat wa karrat min si ɓeeɗo yitanalilan faljere e daawa on min mi humpaka ko jom usulu salasa yiyata mi ala haaje ɗum mi faalamo jaabade konngol ngol o wingol waffaqahu llahu ɗon amina yo allahu mbeɗan en tawfiq wa raddahu llahu ila ma kana sabiqan hasha wa kalla wata allahu jaabin ɗum ɓay koye majjere on ti iwi ari e peewal yo allahu danɗan hotude ɗum koye angal gandal on ti iwi ari yerka woni ɗo yo allahu danɗan hotude ɗum kanko men yo allahu dandumo nattude ko wonno yo allahu ɓeydumo naɓirde yeeso e moƴƴere nden fahimna docteur o cheikh Oustaz Alhassane Sow ɓe wonɓe ko nakiri ne ɓe windi de deftere ɗo haqiqatu da'wa bil hikma ila manhaji nubuwa sukano ton ko on ɗetti nde jonnaninmi nde hande hecci hanki nde hewti ɗo hande men humpodiri mi yeetiɓe fi mayre ɓenni jangude fof ko yiiɗa faljere o noddan yeetoɗala inni mi jangata fi faljere ko suka jonnani lande ɓenni ne waaki hari yomi jonnani ɗum ko hande bimbi men waddi ɗum mi si tawi ko gando yi faljere faljiti ɗum ko ya jaɓo kono faljere ko taalibajo yiyata hey hakkille taaliba ko junniti ɗum koko yi sawabu wo woni khata koko yi khata wo woni sawabu sa heɗi kewa tan pay ɓeɗo ɓe wowluɗen ɗo si ɗum ɗo yottoy keɓe si ko fenande mi wowli ɗo yoɓe ruttu yoɓe wi wonalina gonga docteur Mouhamadouri Bari ɓeɗo hiɓe andi kami yehi ɗo neɓali ɗo moƴƴingol passeport ko ñallal mi eɓɓuno wonde Konakiri kono ɓe mi tippi ka mum ɓe mi innuno ɓe mi yiɗa arde ɗo mi hoota hara mi hiwraki docteur Mouhamadouri Bari ko waɗi hiwragol karama koɓɓen no jeeya e nedi talibaɓe yoɓe wallan mi yaha men hiwroyoɓe ɓay men yehi ɓe wi fewno ɗo ɓe alaka maɓɓe hiɓe ka juulirde bawasir kaɓe jannata ɗon ko ton men eɓɓiti men yehi men juuliri futuro fiyo men hiwroniri men juuli ɗon futuro tawi ɓe janna deftere almulakhas cheikh Fawzan on almulakhasul fiqhi on ɓe fini hakkunde futuro geeje gayna men juuli ɗon futuro men hiwrodiri men waynodiri mi hooti mi waaloyi ka mi werna ɗon bimbi mum mi dawi mi arti ɓeɗo si ɓe wi Allah waɗirtake ni ko ni waɗirte accir ni waɗir ni ko taalibajo yaho fiine hay faamata wiya tan mi naani waɗirte ko ni waɗirte hay kanko andano waɗirte o duwamo waɗi ɗo o hana wadde ɗum goy hay kanko yo Allah on dandumo hotude ɗum ko wonno ko nge mum enen na en jibina koyen jibinaɓe islam kono na en jibinaɓe sunna koyen arɓe e sunna ka
si joomi men jaabini o du'a haray moƴƴaali yo Allah on danda mo danda kala egguɗo e majjere eggi e ɓoylaare ari e peewal ari e gandal yo Allah on dandu o yiltaade ɗum ko du'a mo hawrondira e sawabani ɗum ɗo holli ko du'a mo jangani ɗum na du'a janguɗo ni fahimna idan ɗum ɗo hino jeeya ko falnoɗen waɗandemo mo kaddima talhis si tawi ko faamu maɓɓe ngun ɓe faami mi ruttoto mi jokka mi yelaki jokkude ngun faamu kala faamuɗo seeɗa hino andi faamu haɗayngu yimɓe sunna yo fottu yaada ngun wona faamu hisungu non ngun na ndikkungu noon ngungu ndikka ngun ko faamu ngu sellano haɗayngu yimɓe sunna wona gootum fiyon ɗum te ɗum ko amrun jadidi neɓal ɗo ko wattude wiide manhaju on salafiya on akhiyanta alal manhaj la ha joni en gayniri ɗum neɓali ɗum ko kesum ɗum ko faamu en aray noon hande yi'ugol ɓay ko kanko janti nder ga ha janti adduɗo ɗum on en ɓeyday laɓɓinde ɓay ko kanko woli o landi ko hikkiti ɗon kanko siɗɗo on o wi'i wondema mi waɗi hulu e docteur Mouhamadou Ribari komi ruttani ɓe kon sukaɓen ko o jaabi kon ko ɓe jaabi ko min komi inni ɓe koko laaɓi min ni docteur Mouhamadou Ribari imamu Shawkani shartiji ɗi ɓe wallini ka deftere maɓɓe irshadul fuhulu nden fi ma'rifati shurutil mujtahid wiɗen ɗin hino timmi e docteur Mouhamadou Ribari hiɓe landama hiɓe mari hurriya e haqqe wi'ugol ko ɗum ɗo mi faami e dalillaji ɗin e ndeɗo toɓɓere hiɓe hawriti ɓe mari baraji ɗiɗi hiɓe falji hiɓe mari baraji gooti ɗum ɗo fof woni haala kan wi'uɗen no min e maɓɓe kamɓe sukaɓe ɓen hay goto yamen ala ɗum joni noon marɓe ɓen si wowli menen meɗen hani dirnude ɗum an a dirnay ala ko adda si ɓe wi min ko ɗum ɗo mi faami ɓe mari haqqe ɗum si ɓe hawriti ɓe mari haqqe si ɓe hawrita ɓe mari haqqe wowlugol ɗum min ko ɗum ɗo tun wonno haala kan ko yawre nden wata ɓurtu sabu con ɗo sukaɓen no faami ko faamu maɓɓe ngun tun haani wonde ka tande yaasi ɗum wawata wonde ɓe haani ñobbude ngu faamu ɓe wallina ɗa ɓe yaha ɓe janngoya taw ɓaye yewtino ko ɓuri lorrude addude ngu faamu ko janninirgol taaliba on e salagol janngugol e juuɗe karamokoɓe ɓurorɓe ɗum ɓen kono ɗo nganndi no yurmi ha si tawi ɓe iway kamen gaa ɓe yaha Moritani ɗo ɓe janngoya ton e juuɗe suufiiɓe e juuɗe ash'ariyankoɓe ɓe jannga e juuɗe maɓɓe bismi ulumil ala ɓenna ɓe jannga e juuɗe maɓɓe nahaw ɓe jannga e sarfu ɓe jannga e balaga ɓe jannga e ɗum ɗon lugatun qadima ɓe jannga e ɗum ɗon e juuɗe ɓen ɓay ko ɓen waawi ɗum kala ko hooti e aqida e tawhid ɓeyna ala ton jannowo ɗum ko kamɓe jannindirta talibun yuallimu taliban konto ɓe fokkiti fi hon ɗum kono no yurmi ha si tawi ɓe yehi ɓe janngo e juuɗe suufiɓe ash'ariyankoɓe laaɓuɓe boy bahtun ɓe jilla fus kala ko ɓe jannge e juuɗe maɓɓe ka jananiri ton ɓe arti kamen ga ɓe wi ɓe janngata e dambiɓe e sunna ɓen hay sihino falji toɓɓe diina ɗen ɓe janngata e juuɗe maɓɓe hay ko ɓe janngoyta e juuɗe ɓe to kon haray rasisiyagal naati sina ɗum awa ulumul ala mo ɓe wi ɓe jannga e juuɗe ɓeeɗa suufiɓe ash'ariyankoɓe ɓen ɓe janngata e juuɗe maɓɓe tawhide aqida ɓayhi ɓe morti ka aqida si ɓe arti kamen ga yo ɓe jaɓu janngude e juuɗe ɓe ga ɓe faami ko suufi ma ko ash'ari ma ko ihwani si ɓen no jogii ulumul ala naho e sarfe balaga e ko nandi e mum yo ɓe jaɓu janngude ɗum ɗon e juuɗe ɓe ga ayyataɓe e duɗal karamo kojo ga harale koye duɗal suufiɓe ash'ariyankoɓe ɓe iwi to harale kadi koye ɓe arɓe jooɗoɓe yankinoɓe teddina suufijon e ash'ariyankejon ɓay jannan sila faala janngata ka kono ɓe teddinanta jananɓe ɓen to kara ɓe ɗon ka teddinde karamokoɓɓen ga ni to ko ash'ariyankoɓe laaɓoɓe bahte ɓe kamen ga ko yimɓe sunna ɗum woni asli ɓen kadi holli en sunna kon mo fertani en sunna nder lagine
ha talibaɓen faami sunna no ɗaɓɓe sunna no jange ɓe watti yaade ha anda alifun ba un ta un watta windude watta jangude anda gandal no mari nafoore wayni yehi jangoyi arti wonti hande kadi goɗɗum e dow holluɗo ɗum laawol ngol ɗum ha sawaba noon ko ɓen mawɓe wonɓe lagine ɗo sunnoyankoɓe hay si ɓe faama ha ko faamuɗa kon ko ɓen fertanima laawol ngol holluma ɗum no ɓeyde hana ɓe yeddande ɗum haray hino jeeya e ko siɗɗo on landi ɓay o wi mi waɗi gulu e docteur Mouhamadouri Bari wo guluwu on ko fonnugollan docteur Mouhamadouri Bari e cheikh ibnu Ouseymi e cheikh Rabi e cheikh ibnu Baz e ko yaade mum kanko kadi asa nani mi nanihimo wi'a cheikhul islam ibnu Baz alaysa hada guluwan fi cheikh kombo wi ɗum kombo ko talibaɓe cheikh ibnu Baz ɓen jammiɓe cheikhul islami kaako kamɓe wi koɓe cheikhul islami kaako enen fulɓe fuuta ɓen faalaɓe teddinde ha jonni ɓe daraja cheikhul islami ɓayri min defte yerɗe mi jogani cheikh ibnu Baz ɗen min nan nollan jogiiɗe fof kono tabu uji ɗin fof ko cheikh ibnu Baz rahimahullah wona windeɗe fewndo ɓe wuuri hafidahullah acheikhul allama ibnu Baz cheikhul allama ibnu Ouseymin cheikhul allama al albani kono cheikhul islami albani cheikhul islami ibnu Ouseymin cheikhul islami ibnu Baz on boyni ɗum هؤلاء شيوخ أجلة هذا القول فيهم نوع من الغلو الذي تفر منه وتنهى عنه كدون وندا حدود كدون وندا دوغودي no hana wattanede hakkil haray hino jeeya e ko wowli du'anagol cheikh Mouhamadou Wuri Bari hafidahullah wi a tigiri hino jaɓi hiɓe mari gandal ɗum ɗo ɗon andi ɗum kaka raddu on waɗi ɗo ɓe yiiti ɓay hari si ɓe wii ɗon andi yewtere maɓɓe aranere nden nde docteur Mouhamadou Wuri Bari jaabi Dalifort ɗo yewtere nden tawoyɓe on nanay ɓe nawo haray musidɓe julɓe tedduɓe haray nde ɗo ko ruttande e immorde ɓeɗo lollirɓe istamiu jayidan onande nano Pular Fuuta ɓeɗo lollirɓe docteur Mouhamadou Wuri Bari hadahullahu ta'ala ajaban ko woni ruttude ɓe e nden faljere maɓɓe ɗon ko ɓe siɓɓe men kaariɓe ɓe kaariɓe ɓe nokkel kaari ɓen ɗon hafidahullahu ta'ala talibul ilm hafidahullah ala alimu hadahullah yo allahu on fewnu gando on yo allahu o reenu talibajo on honto haqqille ɗen wi'u yo allahu o reenu karamo kojo on yo allahu on fewnu talibajo ko talibajo on hande du'a peewal karamo kojo on ko hande ko du'a renede ha peewal ngal saako e yimɓe ɓe ka en nanta sukaɓe no wola ɗi konngudi ɗi hulɓinaki ɗina forodu ni ɗi si jongandal no jooɗi na forodu ni ɗum ko forodu ɗum feƴƴata e frontiére haray ko wano noon o wi kanko sappi e nder yewtere nden o wi'i guluwu an on e tanaqudu mo mi jogii on e nder yewtere waɗangol difa docteur Mouhamadou Wuri ngol wo mi jooloduno e suka ñande goo meɗen pooɗa meɗen yewta o addi darajaji cheikh Rabi ɗi jogii cheikh Rabi no jogii cheikh Rabi no jogii wo mi inni tawsi al ilmu ko bi shahadat wo jon noon komi ɓantiri docteur Mouhamadou Wuri Bari wo ko darajaji maɓɓe ɗin ɗi mi salanino cheikh Rabi ɗin we ɗin mi salanaki cheikh Rabi ko fotata wa tuggande meselal e teddungal ngal joomi men waɗani ɓe min saksiya ko waɗi min ha hande mi aali deftere cheikh Rabi mi ronkinde soodude haralan jogii komi soodirande bal majmu'u mu'allafat rasailu maɓɓe on mujalladu 15 muulaaɗo on mi soodimo miɗo jogiimo mi ittata mbuuɗi am mi waɗay ɗum hara miɗo huti karamokojo on summa ana astafidu bi cheikh kono noon alghuluwu fihi ana la af'aluhu min mi nafitorayɓe mi nafitoray gandal maɓɓe ngal kono min mi ɓurtinta e maɓɓe ko waɗi ko ɗum yimɓe sunna woni haɗude yimɓe biɗa alghuluwu fil ulama
mi watta ɗum ɗettugol ɓe naɓa ɓe ka taliba ɓe wima ɓe wona ɗon oye min mi tawta ɗum ko waɗi fewno ɗo salafiya misanu pesanne mum nden koye cheikh rabi maɗa qulta fi cheikh rabi salafiya ma on ko ɗo feeñata maɗa taqulu wowlu men anda si ko a salafi esi ko a halafi si a wowli ɓe jonne daraja place si a wowlaali ɓe jonne place min mi naatayi ɗum min sukaɓe ɓe ɓuralan fus e cheikh rabi hay fus wono ɓe ɓuriralan noon e heddiɓe ɓen min nata min kadi lan ɓuri ɓe fus kono min karamo koɓɓen ko wi kon e haqqeji maɓɓe ɗin ko joomi men wi kon e karamo koɓe yimɓe laawi attiɗi ɗin ta en waɗanɓe mi waɗanta ɗum ɓeɗo min mi ɗattata karamo kojo mi waɗamo hakiman alal umma innama astanisu bi aqwalihi wa atamidu ala adillati aqwalihi la atamidu ala aqwalihi huwa ko waɗi attaqlidu huwa ko akhdu qawli man laysa qawluhu bi hujja bi gayri hujjatin ana la uqallid mi humata koye ɗum si goɗɗo wowli mi ɗaɓɓitana e konngol ngol dalil kono konngol makko ngol mi ɗettata ɗum mi wengo ɗon mi siika mi doga mi jofta la mi watta ɗum la fal haɗa so tawi noon salafiya on ko humagol emi nattayi ɗum ko wano noon suka on o wii cheikh rabi wo si a darti cheikh rabi wo taskiya e darajaji ɗi ɓe mari ɗin wo docteur mouhammadouri bari jogaki feccere ɗin wo docteur cheikh rabi tarifuna cheikh rabi huwa docteur koɓe docteur cheikh rabi o inni wo docteur cheikh rabi feƴƴino ɗon ɓe yehino ha ustad woɓe ɓe feƴƴiɗo ɓe hewti ustadul kursi ina nayi si ɓe hewti ustadul kursi hadihi martaba anzalahu llahu iyaha ko martaba joomi men tippiniɓe yoɓe wonu ɗon yoɓe yettu joomi men e nema on si ɓe hewti martaba to ustadul kursi cheikh ibnu bas en ari no woni muftil am ka duuɓi jel cheikh ibnu bas huwa muftil am fil mamlakati l arabiyati saudiya ni ɓe ala ɗon no lontiɓe cheikh hombo cheikh fawsan e ko yaade mum kono nde toɓɓere sen seɗiri nde hakkil en faamen en faalete o yewti o wi jama on laɓɓini cheikh rabi ko kanko koye memmini ɗum naati ha hande goɗɗo mi sikka hino anditi e yewtere an ka mi yewti simi dallinoraali mi wallitoraali konngol cheikh rabi kami wowli fi ruttuɗoɓe ma tukkiɓe ana la atadakhal fi hada mi yiɗa ɗum kono noon ɓayri ko kanko payti ha yaltini ɗum mi sappantomo tum mi aybintaɓe noon kono noon ko woodi kon e mum ko memmini kon ɗum no hani laaɓude ko kanko wi suka on mi wolta inde makko kanko wi wo cheikh abdoul mohsin abbad al badri hafidahullah wo hiɓe jeeya e karamukoɓe cheikh rabi hada la nisaa fihi cheikh rabi jangi e juuɗe cheikh abdoul mohsin hino anda wo cheikhul albani kadi waɗi taskiya cheikh rabi wo cheikh ibnu baz waɗi taskiya cheikh rabi cheikh ibnu usaymin waɗi taskiya cheikh rabi wo haysi tawi ko ɗum ɗo ɓe innata wo dammol ngol ñande gongol nangano fi hirseede ngol gerti ha laɓiki majjiri hirsowo on ka nder njaarindi o ɗaɓɓite ha o ronki laɓiki o nangitingol fi wallintingol ngol ɓeydi gertade ngol irti leydi ɗin ngol yaltini laɓiki andi si ngol jaɓuno waalade tum so heɓali ko hirsa ɓay jungo ngon hirsata ngol immotono kadi ngol yaha kono ɓaygol ɓeydi gertade na kangol yaltini laɓi hirsirkiki o yiiti laɓikin ɗum o hirsingol kisanka ngol waali ɗon joni andi ɗo o ahijo ɗo ko memmini ɗo ko anda bara ɗum goyi o anda ɗum ko honto fokkinkinnimo ɗum kanko wi'i kanko o wi cheikh rabi wo cheikh ibnu o cheikhul albani rahimahullah waɗiɓe taskiya sina ɓe wi'i tun
wohino e cheikh rabi shidda ka jarhu e ta'dil ida qala almuhaddisu fi fulanin shidda fa hada nawu jarhin fihi kono ko siɗen andi e ilmu mustalahi lhadis on seeɗa kaari no sattini ɗum wona waccugol mo non ɓay diina kanko addi ka ko samaha ko newende ka wo cheikhul albani wi sinno rabi ɗuytayno sattingol mungol harayno no ɓuri moƴƴude e maɓɓe ɓe waccuɓe ɗo ka ɓe faljituɓe wo cheikh abdoul mohsin al abbad al badri kadi wi'i cheikh rabi ko talibajo maɓɓe kono fihi shidda huwa kathirul jarhi hiɓe ɗuuɗi koɓe yuwata karamokoɓe ɓen kon jarhu maɓɓe on kadi shidda no e mu'u ɗo noon ko cheikhul albani maaki ɗum e cheikh rabi ko cheikh abdoul mohsin abbadul badri karamo ko cheikh rabi yewti ɗum joni noon wi'en ɓeydanen suka on no gasa hara o anda fi ɓeyɗo ɓeydanenmo ko waɗi no faama e sababu on mo cheikh rabi waɗi jarhu rutti wo haray ko majruh hada alqawlu yuqbalu 100%. no jeeya ko tukki tunini karmokoɓe ɗuɗuɓe a nanay cheikh rabi hiɓe mari tazkiya e karmokoɓe ɓen idan zakkahu l'ulama ida jaraha shakhsan fa huwa majruh hada التلازم بعيد جدا في علم الجرح والتعديل الإنسان الجارح أو المعدل يصيب ويخطئ وهوري وفلجي joni noon si en darti anduɗo ardul waqi on wonɗen wowlande hari wonunoɓe e groupe goto ino jogii manhaju mo ɓe faami on ko salafiya fil asr hiɓe ruttude kala lundiɗo ɗum ɗon si en darti hande en taway kamɓe tigiri hiɓe ruttinirde joni noon si tawi cheikh rabi wi'ama si ɓe rutti goɗɗo ko majruh ko yo tertina yo nafitore ko ɗum haray hoddira wa buddi'a o wiyama biɗayankojo rentinama yo terte joni hande ka wuruɗen ɗo fof hino andi kala wonɗo wurude manhaji wiyeteɗon salafiya bi hada al ism hino andi fitna waaliɗo on hande hakkunde cheikh rabi ibn hadi al madkhali e hakkunde cheikh mouhammad ibn hadi al madkhali ɗum wirnanaki sukaɓe ɓen si ɓe jiɓi ko honto ɗum yiyete hara non laaɓi yoɓe yaw ka minbarul rudud ka cuurum ka fof fottata to cuurum na deftere de ko cuurum tappu ka internet tappa minbarul rudud la ilaha illallah nane unwan minbar ko gangunal ruttinirgol ngol hakkunde homɓe yimɓe sunna ka yimɓe biɗa yimɓe sunna ɗo no yurmi ɗo noon no wuli kay cheikh mouhammad bun hadi al madkhali hafidahullahu ta'ala ɓe wowli goɗɗo goɗɗum konngol hootaygol e ko wi'ete kon alkasfu tuumugol kono kamɓe tigiri ɓe feññini na konngol ngol tawno ngol mari ihtimalat woni ahir fajir si neɗɗo gollitiri ɗum ɗo e neɗɗo al ahir hino firti azani hino firti gayrul adil joni noon ɓeeɗa ɗettani ɓe konngol ngol firtiri no ɓuri bonirde noon wi qadafahu wa qala annahu zanin la budda an yuqifa alayhi ashuhada seedo toɓɓe nayo yi'ihimo waɗa zina sina ɗum yuqamu alayhi lhadd ɓe yiɓe watta ɗum kamɓe na ɗum ɗa ɓe faandi ko ɗum ɗo sonko ngon immi ɗon andi ko ɗum tappi jindi hakkunde maɓɓe ha tawoy cheikh raslan misra to hiɓe jokki julnugol e jangugol maɓɓe toɓɓere nden tappoyɓe ton ɓayi hiɓe jeyano kamɓe kadi e ruttoɓe ɓen wi'a joni sukaɓɓen kadi dari wi'i cheikh raslan ko honɗum ɓe wi e o fitna yanɗo hakkunde cheikh rabi e cheikh mouhammad cheikh raslan ɓay deƴƴi wi kañum wi'a hay fu e mum ɓe wiisi ɓe wowlali mawqifu maɓɓe on illam yubayyin mawqifahu min alfitna fa huwa aidan mutawaqqafun fihi
kamɓe kadi ara ɓe wattama ka ñooge joni si a wowli a hawkama si a deƴƴi a wi mi wowlata a hawkama a wawa wonde sina a wowlima a deƴƴi ko honto daɗata ɓen ɗon kadi wenga darnaɗo ɓen ɗon kadi wenga darnaɗo ɓen ɗon kadi wenga darnaɗo ɓen ɗon kadi laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal